No. Moraš pa gladko kožo, veš. Ni toliko grenko. Ne? Kaj pa ostali rečete? Lahko je grenko. Ni to grenko. Preveč dlake. Ste vzeli mlade liste, to je v redu. Malo preveč dlake. Nič hudega. Kaj? Jaz sem že pojedla pujaj celo. Vse si žvašil. Pa že več. Ti si moraš tega najesti. Jaz pojem? Jeli? Jaz sem sit. Tu je tvoj. Au. Drži. Kaj smo našli? Bravo, kaj je to, Erik? Goba iz drevesa. Odlično. Drevesna goba, daj pokaži. Tako? Tako sem naredila. Aha, v redu, super. Čakaj, sem Kaj naredi lok? Prožna te tvoja. Zelo. Rekli, slišimo helikopter, letalo in ko smo se pripravili, da bomo signalizirali oziroma opozorili na sebe, bomo vrgli gor. Kaj? Veje. No, dajmo, 3, 4 zdaj. Tam imaš prostor za loviti ribe. Ja bom celo vzala. Lahko. Ja bom kar celo dala bosta. Lahko te malo trgam tu. Je dobra, ne? Ja. Super. Žanka bi bilo. Blaž, ne, da sem padel. Blaž! Ne, kaj si padel? Na skalo. Blaž, pusti! Kako se imenuje ta ogenj? Piramidni. Ne, Upside down. bravo. Ker? Je kar od zgori dol gori. Tako. In se Ja, pol... ne kadijo, ne? Ja, pol do spod iz zrak prehaja. Tako je, bravo, super.